Ka All Joint Master Roll Workers and Labour Union AGMRWLU kal ai por po shipos ngi ka sarkar jala baka deban pentri kam ka Minimum Wages Act but ka deban pen kiyo ka bainong balla kat kum kani ka an. Habakran menta ka sngish kilat pathai kubor u advisor ke AGMRWLU u bakro el parian uloong dangshan ka seng ki master role kala penlong ki jingi ki ban kentu ka sarkar jala ban kentiyo ka bainong balla ha ka shisin sansnam Henry menta ka jingpen kiu dor by balas ngi ka sarkar ka long da kampong. Uloong baka sarkar kala pen kiu dor ka jingpen kiu ka bashispa Henry tingka ki unskill iki semi skill khandai phoi tingka iki skill ka long khnyo po san tingka but ki high skill ka long san po khandai tingka. Kini ki dor ki long na ka benta sansnam ka jingbom mi hap shu but ka jinglong jingman ka dor hayo hahan. Ubak pariat uloong baka seng heni ka sngi kalapan pau ke jingbam sngohon ya karai jong ka kenhun menteri sorkar ban kintiu bainong nong balasngi bat kala berngam balada ka sorkar kamla ban le e hekini ki shipos ngi ka seng barok ka we ke jelagan shem de ki we ki rai ki bating e halor jong kani na kalyang jong seng ki master role ki lapa ke jingtho sho menteri rang ba ka jela u commissioner secretary ka finance bat lakdo shairu bakinam pdyang ya kani ka dor Lenga jogi ki All Master Workers Labour Union Vega Seng jom ki nong tribal las ni bar government at kumjoro ki bagi nong tribal la ko jala Meghalaya ki bla tribal ba ne berta ka lomba nong jom ki nong tribal master ne ki daily minimum wages ki ba hakine ki banai December na ship long ya ka jinya ki na berta ban kerpat ya ka sarkar jala bahkan penkiu ne ban pentrai kam ya ka Minimum Wages Act kajidai ban penkiu ne ban spend ya ka basic floor rate ka ba ong ba hasil sansna ka sarkar jilla ne ki jilla ki budan rate dia ki dai ban penkiu ya ka no ka no jom ki no train master ka ki wages te ye ka thok ne ka to ka jinga ki ka jomi ka government of Meghalaya kila kular ban pen trekam na ye kani ke daily minimum wages ne ke wages ko ki khot ga de basic floor rate te hade nam to mira yo ya ka jintho ka ba government of Meghalaya agish protu January jong yusna na dalam ka cabinet ke shimi ga rai ban pen kiu ya kani ka basic floor rate te halor kani negara jongi kom ki non tribal la ki master pada na pro jala Meghalaya bat ki bai non tribal asni ni pai ye gane ka kom ki jo government hagabai ki le ni pediam pagab la trika wat la khasan banai ka fam trika mai ro te andrai ka jingi dai bat ki dor ki mo ka government of Meghalaya ma cabinet ki approve ka pagkandan yang i halo kata-kata nomor ba kajipun kiu dor kalau long da kampung kalau kampung aku bagi lem ba kidan kisau tuli ki kategori kerdam ki ba kinong tribal la ki dan jala Meghalaya kidan ki unskilled workers semi skilled workers skill worker ba highly skilled workers hakini ki dor belas ni kiu haja haki kategori kerdam dan te unisnam ke government ke penkiu tan sispa dari tungka ye kian skill ke apa di sini skill kalau kandai poi tungka ke skill workers ke nya pusat tungka bagi highly skill workers ke tang san kandai tungka dikini kidor ke long ka ba nagbatasan sna te halor kini ke dari ni compare yerkan ye ka ba last to khado ki ga le street October 8000 ka phara kalong kampung na ba ka hakata sunan ka government of Meghalaya ye ki unskill ka pun ke shispa sa tanga semi skill ka ai shispa lai huwa ka highly skilled workers shispa drive ho ka highly skilled shispa nya drive te ye phel kalau dah kampung ba hotus na aja ra ke government ke kiu na try shara na ki unskilled to highly skilled revenue sunam ba
na lor government khatsan banai kam trikam ero katkum kani ka jimbatai ji minimum wage dai ka ke nat tarai ke badan shakle ram dunia international te kata ko wai ka dai ke issue yani te ka jimbuk ke bhanne ka nagalem jumi ki all India Muslim Workers Labour Union but ki wai pat ki masterol ki badan hajala meghalaya nadu nagaru hills ro ngira ikendo la ikren ni siap karai bangi nginam padiam ya kaneka ngimu boni lo kini jing taikam jing government alor kini dar kandau kalau ba kumno ba sansna menchua ki marpa hiyo ki kiyo the government to kiyo ya kaneka no raimenta bot sunan hadin sansna ka penhiar pat ya kaneka nom ba gede benda habaga marpa mardi kino ki marpa jing kalam kiyo terlebih jumlah jaga government kata iba ki theo ki wo ya kata jingke dor na jingbe ka marba ne ha jalla jungi ikum ba kala akhir dor ti marba dan kata kalau nak kampo kabaat kalau ba katkum ka minimum wages act kala krensha ba hapo sansna the government kale constitute advisory committee nanto kan ai ka report sha ka cabinet bakan approve te hagane khatsan banai kira lab shakam trikam te effective kaban trikam yagani order katkum gani ka an kalomba kan effect na do strict October 2008 man do aja katpa do strict October 2008 nonsense na ndrai ikantik ba banta pa hagani ka order jam ka government ka approve baka ne kan trikam na kan strict January 2008 kami kejengkali hangi boro kini khasan banai jeno kan election mano ban yo nom nagene habaga an kala theo kala kansha baga strict October 2008 mulai kali no effect mun sansna tena takada yegani ka yega dhar kane ila ai le kindom tasgi ya Dr. Vijay Commission Secretary of Finance ni ai ga jing thaw shau contract sama chief minister bangi lakan sa nginam priam bangi mohon ni kani ta halor kani nagalem jo commissioner secretary Dr. Vijay ba bataya gi ba ye kani ga dor ki la ya pai la bishar number ke jalla wa India nagar ka da ban ki ki wei pa ke jalla ka ba jalla ki wei na namal jalla bi khamya ka de bare nalor antara ka ba mdai ka ba yuspa kebadu. Tahu ni na jadi ke jalla ke kebadu. Sama kakam jogi nontri berlaru devan ai kat ku kata kau. Ndai kakam bat ngi trai ku ngi nontri master po di department. Nado na suro hado ko office. Ladam dam ngi nontri berla ke master bon ki file bon suro kini kita kan dia. Nanti kata hamno pin pension ngurem baga jalla me khalia kadai ka state kebadu. Nadai kepada kita, ya kan berbahasa ia tahu ya. Mereka kenyat dia kalau hak kejungi kita tribal lah. Kalau kewajiban. Baapan ila kerja halal kenikban abad trikam kenik order. Agar dia trikam strict October ajaran pula. Nanti kita pergi. Ada yang pergi keren, nulem jo commissioner usnat ho. Uang ba ni hapan pembaik ya kaneka ka tarik banai ba de mereka te halal kini nakalem jom commissioner uang kin sebisa unsong perkhat lar kani bat ki bagi member ko bai tingi su ai ka ai u bat ke government you contract sama chief minister bara ya ai important sikos ya sikos ni pembaik na ya kani bara dan bentrikam de bentrikam strict October arjan mulai kat kum gajing tama jo limit kanikaan minimum wages act te ladam himna ban le ikane hospital tarik pas pa hospital ni ladam dance te nagalem jo ginom trai ballas ni barra ka jala mikanya ngin haban prakhat dan jing khun ka bakham tame sho bale ni haban le ikane no ri bor mai na government dan government kan le kai kani gajing ka jomi niru ni trai ka minum prakhat ka jing ki namagi dei minum trai balas
Tinada kata mi agi ni kecing yang keren satu baik kenapa